Meghalaya State Pollution Control Board hagajan mit sipar kalalit ban khangkrdep yagi hinriutuli ki karkhana papan Kenya ki kindon pinmit dem jabo ki badon ha Export Promotion Industrial Park ni EPIP bernihat. Yagi nongtre ke MSP CB lesson ran ki board pinya district kintup ki pulit ka ribhoi ban pintikna bagandon ke jingatri lang job ki karkhana badon ha EPIP. Ini ki hinriutuli ki karkhana ki basak hangtala ki kintup yagi Shyam Century Ferro Alloys Private Limited, Kakasi Alloys Limited, Nalari Ferro Alloys Private Limited, Pawan Casting Private Limited, FW Ferrotech Private Limited, bet ka SR Bioproduct Private Limited. Dangshan ka MSP CB galapentip bahaga jingjurit ba mankapor jong kabot lasem ba bunsin ki karkhana kimchupin me ye ki core pollution control device ha EPIP ki balong kong sanbha hagaban pinduna ya ki jingpin mil air ki basniu. Ke MSP CB kalapan long ya kecing pitngor man kapor ya kecing long kal air ha bernihat lingba ki ambient air quality monitoring station ni AAQM stations ki badan ha ki Southly ki Chaka ke EPIP 15 mile 70 mile bad Khasi Killing. Hinin kamit ki hair officer ke MSP CB ki lahir jurip biang ya ki karkhana ki badan ha khatlai mer bad thawri ki kor ya kecing pitmit dem jabo jong ki karkhana. Hindai la shem babun ki karkhana ki lapin sangya ya kecing rekam but ai daw ya kecing snew but thud jong ki kor ki bor. Habakran chilat pasai kubor u environmental engineer ke MSPCB ba YF lalu ulapin tip bakini ki hindriutli ki karkhana bala khangkerdep kin haban siyo ke environment compensation namar ka jingput mitadam jabo papalat put. Upin tip baka MSPCB kala dan kuna hadu saulak tingka ya ka Shyam Century Ferro Alloys Private Limited but arlak tingka ya ka Khasi Alloys Private Limited. Kani mdai ka sin ko mila inspection sini actually kani inspection bangila kani ka inspection ko monitoring ngila sedang na do ka arfa south ri ko jong banai benengkong January tak ada kani ka sngi kani ka meet menta ka meet ro inang la inspection biang sekini industries namar ba nangapor ko sa kapor ngi ay complain ngi brew ngi senong jong ka pernihat bagi ong ba por meet kini ki industries ki penmi ya kani katadam hagapor bangim la inspection nakata daw ngila war kanang nan ne hagapor men metro kani kamdai ka sin koming wan por men met hagi sha hagato ka arpo nyo terik ro ngila wan kanang sa sadu sa sikambri kata so dan so was kasi hills ro to por ngi yabe PT hi office ng state pollution control board kadang ka office te kita ada ya jingjaring iban man be magapor ada ro kataro ngilang nang ya le iban ya be man na do na bernihat sa do sa Waskasi Hills ro ti hadin bagi la inspection na do ka arpo south rig jong January ngila yo ban bat kini ki industries mo ki ba permit tada maka pormen meet pormen skiro ngila phakang ro benta ka ski ngila phakang ro industry industries lang bat ka jing trail lang bat ka office jong deputy commissioner di Bohol district ngila phakang kini ki industries ki ba kerteng ka Shyam Century Ferro Alloy Private Limited, Kakasi Alloy Limited, Nalari Ferro Alloy Limited, Pawan Casting, FW Ferrotech, SR Bioproduct Private Limited. Ini dek improve tali industries bigila kang hado mentakas ngi. Te aden nang tapat ngila pa ro ya ka EC la ne ya ka environmental compensation. Kamut ka kajing siu khajna bakila penmi tedam sebar nak ain sebar nak uput sebar nak limit joki tingila fine yo Shyam Century kumba impose ka fine kumba saulak te bat yo Khasi Alloy arlak nka ini deki action tang ha deki kendat sngi bingila yo ban le te ha deki stio artio bingila daple gila khang rutri industries ngila impose fine ro ndrulak kani ka bat kinang ong ipi ba ka we na ka industries ka Shyam Century kalawan mi sa office jong iro ade nata paka panma pikini ka saulak kanre naka office jong i ang ba simbala penkai ka angim la soban map te kala siwi ka fine ba saulak ka to monitoring jong i kamdai ka banengkong ang ipi ko ang menero bat ka way ro kamdai ka bakado man ka por ngin wan ko bini ka surprise inspection naka way industries te kadi kamdai ka ngin wan man ka por ka man meet man ski kat badan kita ke komplai kat bagila kat bagi dan ngin la kedi ki inspection man meet PE ro kawai ro bagila kawai dengan kabram jong state pollution control board kadai ban monitor ya kini ka ambient air ka stack monitoring jong ki borok industries pilai i kedi kawai ka instrument jong yang ne
gilabu ba gi monitor ji kini industri kene ga instrumen gi bu na kawai industri se kawai industri man gi por ba bro hi industri kemudian han ya bernihat ha bro hi ga jalar kawai